malungit ko tao president ma cabinet. Akti mo open lo ba mo iba erura babas. El momre que pastor balgu ang tanga pastor balgu direct kumbe al tutao mo der city al press conference ri. Magot el babas el bok muy bringa ngara Lucas ra chapter 22 el verse 25 el mora 26. I mean verse 24 el mora 26. Kasi klay titakang la raklang arbab. Ndilu ba klay titakang la dlong lirat mo ngol ta artir agot el ngarbab. May Jesus adilur tilt mo arging rar diaklo mrar a Dios ola baklisi el mga bredra rar abrir. Mal mredra soril lo modong artir mo tasilirir ab. Ndi tia diaklo aisei el giriu. Ngigel kotel ngarbab rar dlong liu abay girel mo kotel ngaryo. Ngigel mga tigay ga agirel al mo amasyo. Selongero ngara el pastor kung ibringi ngara Psalm 114 el 1 el mora 6 mulk mo moldang sa kamiun si ngela rubak modang siang klela rubak bol mo bang sang klela rubak real ang el morar selanga sa asil sa el morsel langilte yang klela rubak amo mo bangs arubak ang arbab el mga bredra rogul belu maklap kalel ang arbab rayang ang tawa rubak kal Dios sergid el dong okrabab yo mes el merio rayang ba mautum lakman ngitra pastor mo kawadol ubu Dios sang rayang tagi memram al tutau e malol dang sargaman maringa sulim dia ka adel masyor kau dia ka adel masyo ablu lo bangar yoreng e mongang tratoko loru magi maringa sulim e dam Dios ra olla itnger ngarak langar mam lul tu ratigim poldo ole laul do swam marang mam magudulang ra alel gimoru len mukopkal len modang sangklem imrenga sulim ra president ma cabinet ringin marai len mora amrige len lan muten mera drongolam len sel baak len sel rasul ngarul imam ki umrang edam Dios ko saigel loru len altigay gralom sereng arga motmok mabelumam mar adkel ngar alsela matiga usab aklela do swir marandir maklangar ti magi merenga sule me modositi altam nga arul imam olingit ma etaw reng arga bol altigay gaw do swam marang mam magi rogul toon mo masad el alsils bol sabel mo ngil klawad rarandir mo do swir ar adar belaw mar adkel nga alsel merenga sule me diblo ngarang klela Jesus Kristus o sablam amen. Wala siya, manangin tuta, sokan mo nga sulim Pastor Sandario, Pastor Williams, upla siya, mura program rin dere lalo ko ba ulatat ka Biblia, nung terte ale, bodo susray bodul, maraklay, marubugul belaw, bilong, beraklay, masil belaw, President Baules, marugul senators, Speaker Anastasio, marugul delegates, Chief Justice Ngiray Galaw, marugul justices, governors, speakers, arbekal other olvira gal bekal blu. Ito ko bet susurgi dan mor arbekal other belaw. Ang ngara blu ng ayang al mor hotcharigi mga rekrela blu belaw el sils. Idiri manuel total agorga Mr. Gaswale. Happy uk mari another uk mertiang uk conductor tial press conference rigida Dili mo ladra media mandi mungil. Oi. Edo toang le gida ngar leda o isra adra blu program rigida mang. Da mamule mal mano dal ngartial labtira ministers material director se lo gida. Te guai so se gida minister obiang MPII ngartia minister Jenkins education minister Victor Amafe madrigal minister Aitarora minister of state omtera MHR TCD ngartia Miss Teralin Nabayamal director human resource ngartia acting director Sangabaw ma chief Fabian Iramunyor so ministry of justice man bring asulil no say lam gedra tutaw kida of course last ada doing Mr. Gasoleng
será da signer sel supplemental budget. Mergo next day kadam lo exchange notes era ay gagidele compact. Maya oram le last oram clol issue gide gida amlo dibu será blur belaw. Dik pa wai so se kada lorgere oram le activity gid. Gida amlani se aigel da sen joint committee meeting lo da dromole la blur belaw ma blur amrigel. Se look tara meeting ani ra blur beraw se look imara meeting a don ani ra blur hawai mang gida blura hawai la mangela minister obiang madire minister aitaro ma of course NSC coordinator Chen Ansen marteder governor Blilio ma governor Orior ma governor Airai. Direi che la terror adro il bilo mangeda senator Mason Abang whips lo comtera Senate Marcel Foreign Relations Committee ra Senate ma direi che delegate Mario Gulliver direi che lo comtera Foreign Affairs ra House mase il meeting amnori tem namregal sandera blura Hawaii كده of course كده مرة يجي الميتين مدو قوم سيجلو كتير السيد اللي رجال المراية اللي هم سر أضرب بيلاو من كده من أمريكا درتوا ضرب بلور بيلاو عمله فرست البلول بودول دينغنية بلورا سايبال من مينستر أوبيان عمله تيم مريض المهم نسيل متر ومتر أضرب سايبال توني سلوك والسويل جيرال تيال community center الأورورين بلورا سايبال كده of course يقولوا عايز تيلو عشان سل supplemental budget سل 150,000 المهم برتيل مقر سل بلاي من of course عشان أنا مدلا أولبيرا قالوا لا لا عندي قلت ما قلت مقلة already غاري أودول البرالويس رجع من غير 100,000 أما تيادي مضالي رجع مسألة مورا أمور أورول جيرل شيء دري ترى أول قدم لون عملاني سل سويرين التريال بس التيرا عملوا أضالا PCA تريال officers وقد congratulate president تنيا جان فياني توتي اللي عملوا بس البريزيدنت PCA تريغنا فايس بريزيدنت التلما مايزر ما تريغ التريجرر نانسي ميداب سكرتاري الفرانسيس ماري كينتارو سيفيور من قد congratulate ترتير ما تريغ قدر سايبار تريغ بس leadership ترتير looking forward to working with them kira la igel el tira priorities e uno sera adra blur bela ngara blur saibal yida of course ngara igel el meeting mo khatea la gadok tira gal update tira o program ra blur bela mo gadura isir tira o update el gira la agam pakter yid of course adra blur saibal adira gal tara igel blul saibal maqwam igel states ra blur amrigel عندنا تيال بس الكام باكت of course كده عندنا سي مريح تقليل ملايق السوشيال assistance programs واتورا غالا تورا تيال وكاديل لوس بانيسو مار موضلا من دلوقتي ستيرا سي اول قدولو ريد لو دخل سيق المورا فرايداي قدولو ريد الاكسشينج اجل نوت سريد لما جيلا برو امريكا ما بروسيسا سي المامول يا بروسيسا اوف كورس مستطيل الأبلور أمريكا لا execute documents internally مغتيرا وأيسا قال state ترتير أبلور أمريكا لأنهم أو هذا سلوك بولا applying سيل help ترتير من it's a process but yes سلوك الأيسا مجال program المونغ سرتيرا هذه مراين مي إذا كذا of course كذا سلنا outside ترى قتل concern هذا outside the ogertial PGST mak tirgale mistra sole aqlo ay setiro setial PGST sum gol tirakara tial latest supplemental ala sed modi anklel mo ase Palau grassroots support tax may say le tiam le overall tax reform el dim le gotte qad reduce set tax rate tara estiradro by 2% emro ملي continue لو مانجل سيا ديريغل السيل تاكس ريفاند المورتيجل less than 15,000 of course base تيال supplemental كده ملادر سيين اريا additional مونيا tax refund سيل first 8,000 in camera
Tirigel 15 to 30,000. Kadam la malaya program lo kolong sir tirigel tira over 60. And of course kada dirigal lo si sel ngesol al mo sir tirigel tokopet selang ligat from 200 to 250. Within the last 3 years, it's gone from $100 to $250. Of course, ang aram dal olbi lagi damal lo moralo se namo mereka tara kartial tokora a PGST. A PGST is more than just PGST. It's overall tax reform. Iktiri ko luay tira tara ko teklol part tertial tax reform. Asel mlebes el tax el dungula asel tial dungula aseng business profits tax. Sel sumak kumbali a PGST register. For the last 78 years, they tamal pera income tax a shobay. They've never had to pay. Tiya first time el tiramo pera 12%, the highest income tax rate el peria individual a dirigal shobay mamnamo require the peri. Say roughly last year mangirigaling angara 3 million and only 3/4 we expected to collect 4 million this year. Basically سيد البئس البلاد هو الوضوء سيد الفند يد البرنامج اللي كده level الهلبر أضربله من اختيار النقطات كتير ستيل PGST replace the ordinary existing tax system اللي كده GRT دي سيل جيرين ممدغليا أيام ما يغير الشوباي less than 15,000 no more tax لملا أيديا واسي مقراد ونسيق لا أيام ما يغير الشوباي الممسيسي of course يغير social assistance ما يغير businesses that are under 15,000. Man, kadukara dim lehel pertin mo understand na setial el program rigid, tial overall tax reform rigid, sel man moktegania o ngasera atrabalu. Mita amars, ngaburden el chlorine morar adra ngodal belu, el turist el mekmer atrabalu belau, un sel me o ngasera gidar adra belau. The real wise certilo ase this last year and kadam la almutro nga si sel ududira other lower government state government by another 75 cents sel minimum rablur bela ora adra government public sector alamo $5 an hour dirego lo wise tiro ase kadam lasmal lower tiradro al bill of course ngari bill la house ngari bill la senate of course kadam la sira supplemental budget ase medwa private sector dirego mo $5 dirego sel ukmlamgi sa government dirego kadam sia private mang cloud to trela adira dolong sekra au didira adra blue bol sel keep up with aigal tol increase ara la adra ngok el cedro asen degal el PGST Putin mukadam dasen Putina am skida aigal heda igir diga da kada man mal malorol giral esel gotel dawrol giral ase magrad help ara adra belau التيال نسكلا على هذا الأمر and that's why even تيال يمر supplemental budget تيجي بلاد الثانيين يعني يصير وضوء المؤهل percent period يصير لونه ADB يعني يجي وضوء التوضع ما pension ما SS and I think it's important the share مستر أدربلو هسه pension هذه تعمل قطع وضوء الbenefits اللي مستر أدربلو of course pension board أقلات كرجيد هسه you have to do something and I think سيل جيراد دي مبلغ تقري أبلال سرا أبلور بيلاو مانيا أبلال سرا قبلمنت اللي يل داسين لونز دي سيل ترى قط كلول اللون اللي البلال سيل دم داسين unfunded liability را pension plan إسه دمبورين one estimate داسين 300 million ما يسي ما أقول هذا بلال مغلي هذا داسين غني يجي adjustments that we need to make الريدو سيجي the liability دي وا أجير التيب المخاملة تمد الأوريور أجير هذا أو مثلا سي contribution التيب الماس أجير كذا الضغط المطموق السوم كليت تيال بلان من دقبل قصص يسأل أقول تقول بيسايد رجال بلانس كذا أو عبانك يسأل أقول تقول بلانس الأوتسايد كذا من التقنية كذا الأوريور كذا من already لا الفكرة كذا أنا مرتبط على 3 مليون basically cover a pension يسأل دي من المقلو where does it come from? I can't taxel the collect. I think ترى سبب التايم قدوا بس لو سي government تريدا حفرة وضوء الأورور تنير على التايم على البلاد ما كان باكت أسيد لو سينغرا أيقال يسول دولار the other half
angarigal taxes el collect mang gira del mamdeng la se mostel blue mal di ultura taxer tire orta blurir digida ngal tangat ngari sel uk modo litel bluriri Aktiregal, wanara gere gambesel blol dangar outside to getting ase en choma kimegom bre ndigi perti al PGST ase wan arugul adan ngara blur belaw kira blur belaw hara ori reger uk klalo sis bra blur belaw mang tial tora PGST a kadumrura atabasul lomrun morar bekla len tia Ministro Obiang será allí modo dura adara saibal, of course in question tir, allí bera blura kwam, manewila meeting gidra tira se look alda adara PC era blura kwam, abi bera adara blur Marseille, dirigal ayaya question tir. Dirigal ulgere Minister Victor lo ase no ira mose der mlangigel. Adara outside mal de ogero ase galingel mo ira makase tial omula toy la practitioner ira alme el gdomul gdom so se namo song som namo gadam namo trak ma gedro omul mun nsier ngani atele le mutel mom sisi gadam dim rolospe ma gedel adan ara blur bela gadam lo omul ra gabduk lo mama male egan tino lo gera ha gaselo se tigal scientist ngana pikrik ma se tiang namo se de mamlaria scientist asendia magumra lo hace tiar uk malangi el mara outside adiri lo sil toa remustri of course al baso ngar olbila galula ya minister Victor maradala la advice tilo sen angara next step andi kada abibira time to sen kada malim kitra adra outside adra inside dia tab sul umru kada nsodan man mon ngara protected tial lugar akhlaq rigid ma ya el balance degal makita omlut el merme mo ngi gra blur velara o kada kira blur vela di kada mlega yesel gora helper tin ma understand ba se kada ger maria tele del degal of course el mora blura Hawaii me sada blura Hawaii me tele mo mestra nga school rahilo sela me gotra kamang al meeting el len kama me sta trateno claro me tira nga school te digo luego era question mo 3 o'clock afternoon again o sea skogil mana ding no digamos de él dik pral bringa sulira to luego question ma discussions from the compact to challenges that we face yellow program sergidra education the challenges that we face diregal of course maluina nera semnamo of course a Pell Grant is written into law and then in state tuition amlamo blaqtaql that they're eligible for mang totela kada mesad raisu ta seguida programs el dorura blur velaw el moqtega mosu el mut el merme ding tokara lageta ngara igal school mal kada prouder tira yel accomplishment we want to continue to encourage them gadiregal السيرة هذا بلورا هواي of course ملاقي JCM meeting وملاقي تلادن attend أيال meeting of course مالن ولا تيجال governors عملوا شيء الميلين تقرأ يجلو projects البلان military of course runway بلورا بليليو port رنجملا أيها ورا مكول البغليلا بلورا أمريكا سوري لورا لو من جهة القط مكلا أدري من ساعة extension runway راي there are possible other ports are available down. Besides, there are programs already radar site blur gaurma blur all. Kida there are normal so saying batoga either ship visits will continue plan blur below. Kida me saying pro to tell help kida to tourism el gorge te hace morula to exercise mangari of course el clone exercise en mera summer. El valoruri se valiant children kle mang direct help rigidra oka morea okya rigidra gal hotels and so forth kada direct el nombre lo hace cyber security tara gota clol threat el gida facing mang cloa ngeso el tiro mosquito el trial help para tel situation gida también hace el
النيام لك خسر problem رح payroll رجيد التيم لهم رجال ساندي سيل دوميسر سيل الباكراوند رجيد الثريتنج سؤال مولينج الموضوع اللي قال مكلول بلو التيرا مش كده هارد تايم سيرا تنغرا بلورا تايوان توي سرجيد راسه thousands of cyber attacks بلورا تايوان every day البلورا سينا all the local مو تيا قنبالين غرا ماليزيا غرا غرا لينك سرين مورا maybe Russia masina دي ترى ترى مقامات الجيدا أنا مو البانغري من جيدا درك لغارة جيدا غرا هذا ترى مدول كامباتا جيدا الإيشيو لين it's going to continue to expand ترى تل cyber security ثرتا ده قديل financial system سرجيدا و Ministry of Finance دري وسائل تمر أو ترى دينجير جيدا ما water systems ما there's other things ترى سيل ما مس من جيدا غرا comprehensive البلانر جيدا غرا سيل already غرا سيل digital residency office غرا program لو بنجلا لو غرا بنجلا جي أنسن لو كيرا لا مسا تورا cyber security مقال of course مقال director جيدا لفيت من دريق مال cloud غير cyber security so سيلا مقلا program لو مقلا بلورا مقال they're trying to help us to come up with a plan a program to combat ايgal تقولين it's real دغال سيد نام دغال سيد الديناي برترا نامو ألبان لدرا أو كيرا لا security ما safety رابلوان غديرغل ترى دولية تانية رابلو أمريكا لا أنجاز والجيرة لا تقرا دراكس تقرا money laundering تقرا human trafficking أجر رجول efforts رابلو ربلاو من كده ريلا ديب نوت كده المرة رابلو أمريكا را تل أمريكا البوي لو لقيت ترتير أجر رجول 3-letter agencies that means DEA FBI CIA all of them to assist us training ما ديرغل intelligence gathering ما رجول الجيرة لا يقال تقول كده من سيرال بلا لورال مبتقر توريست المرة بلور بلاو سواد المرونية أديك ده بيريا وانجا كده البو جيل مستر فان مرتور بلال تملي أتلا مال سواد الدينغرا بوردر يقضوا ضلوا تيم ده التورا بلور بلاو من أجي كده يا programs كده تمغلوا له من ترين باي كدانغرا أملاس بس كدانغرا prevention of course عندك السيد اللي تميت تروغل مارس دي definitely stepping it up and getting us more prepared ma blue amrige la mala masayelo asega that's part of a security makla karngena blue belo gida me ase within our cultural down en area NCIS ma OSI ege oktul armora soldado dirgal long se orgida bebira program se gida la so menga suler and we want to of course step those up len gida dem ase whether it's cyber security or the other issues ترجال تقل سأليت I guess تدريك الأقصوري لهم كده hard time just because of our stance with Taiwan or whatever that's out there so دي what tourism will weaponize any غام بس تدريك لما weaponize cyber okay so lastly دي سوغن واتي قال مال congratulate ترى الأثليت سيرجين ولاو تارغون مع كريستيان نيكولاسكيو تيجا أدرا طيب داخل ميس تارغون جا بلغم بيتر سيلوك طيب داخل أردين نارسل 68 كيلو كلاس congratulate تريلين من سيل دي فيت تريل قتل opponent تري البي ان دي of course un المورنجل Nigerian champion دي in the end عمل third overall قد مال congratulate تري موتي سيلك السبيريت كده هذا بلا زي علي كده أنا قال international competition أيام لنا نقرأ Pacific Games قادي البرنامج لنا نقرأ micro games 1969 كده هنا international مقدار دي هالبرا مستر أولودون ما understand واسي كده كان graduate تيجان الجد رامرين لوريري تيجان international stage ديرغل مستر نيكولاس كيو موسيشيو ديرغل مال يان دين unfortunately ملومي ترى نيجيريا مع ألجيريا دي يا عم نبرينج matches دي كده بنامور أيجي the level مقدار مرال كان graduate ترى الجد الوقت ملا مو بلال نوريا
المرة جاية الانترناشونال ايفنتس they continue kada I hope that they motivate na lagyan lo kasi Paul Black ng new exercise and participate really the sky is the limit for you kada madi suada congratulate ra Palau National Olympic Committee madiri ka loktial Palau Weight Wrestling Federation ra amral mrilu rerir ma tialuk tira ono sera ang alget bigla la tokora sports ministers mucha sea da bay open gira la question ma bay da bora campese mo gira germa ngere ma ya update se me somi Well, se vede quando ti quello che update. ay ada director sabo Sote presidente ma tegal ngaptel kya sulara lungu akya kaya ni sa bang acting director of the police namo mayroon sa cartel office adi imad update na ka ti ya wai sel brother guys ko ko sa ngal Mr. Fang pero court order mamla ng lurio arterial police involved ngi ma sa customs ma immigration ang marunong sulir nom fit ko sim nong ilaya bior tingil me nanya di mistri ingi der dira sinal trapnes aspect bisa malungil dil los emrar elil bido court order mar police am escort terngil madi morsel madalla skogi sele tu enden los ersar police emrar by court order los emrar elim ngi dim lel sadil los em witness agreement so da malungil is makto isam ni presidente sulang sila director sila ra un lurio re kita am de la se tara la crol gay se baba albangari ding bral mega gross la da ona se orgid including la government aqwam no se del sendra amena sula governor aqwam no se del sendra gel que coronor da pathologist el mem determiner cause of death di seguida el dolor ya cambes ya quiere de bite prevent de altura abel wadam ma quiere mo cloro a border especially around Terra customs it's really a team effort so sula come on un total presidente ministers sama directors presidente dinga kaltar el tutaw mong sel gim ko rapatok ya ikel korang mo tegal bebir nga kamo me deng malo to ba mang adia kal salak ngamo malas mo lagi ay kay ko bebir agir president kam le start lo masawa dara to ko ra PCST kam lo tachra budget engarnya a concern makti ngulo ger ngir ka ko ay sila setiang ko ra concern nang dia ulgo mamrakre karo gul to ko tel FY 2024 ko do mesra ngara $135 million el klungel yosang ang ito ase tial lo $135 million wa kadom langu ngul morsel border mat kurbabe mangwa lakal baskira breathing room ulgum mo kambornya external economic shocks are outside en el down economy e kale bola ka udo udo ngul tikwi ay kal obligation circuit already kadam la ngwa kostra government tel morba makani ka wasi sing a concern el moy segit tial kuk umsodi rar bebirar adlo meser tial klungala pachet ngungil di segit to ka mo bigik segi dia I guess ambesing hace de los the concern di kumbra lo seguida sel doru la toy en gira de lomes lo seguida largere eli emral budul ger man kida mloni taigel do da compact men negotiator compact partra dul mesria wase ala la oklam namasa that's why in the last 2 years the increase of the dirar by sel cost and government is 10 million mang agera se ada kalau wil dolan sa udu dira ata kadar muten molut dexal understand that I guess concern angara mol me aigen me soise sang la yedo spelo rur tragalmen musori ra stop lo se de ngati agi de mrugo do la begel sei gire la rainy day dexal understand that intent ara di kita مختار government ما يقال وضوء الماء provide a service تذكر هذا ترى كذا مشهور تير من
sige daw kumesini oi part rangara le da pay daw na balset. So that's part of the budget. Ali 10 million out of that 135 adi mo mga dablals. Egiro da mangad. Di kalse da dong kada lega abalset. Part ra ang alsel tial budget of course mudo ma pension ma SS. Instead of ignore and thing, we need to take care of them. Akora al sumo moda kaige plus ra asel 10 million al more salary and most of it take it the what we need to survive. To me budget rigida next year agir mo 150 million take it dimran mo klo lang maral mo to ka service the provide and maral mo to ang isul dom stire, and when we do that it's going to cost more money. Di ga damru ringil ngara talaga le degal el bol nya ruli den mo kosokos. So part tra budget tigit of course ngari said cyclical reserve fund ang ngara alset. Oise say the help rigidel alsum mori sigidel that's some kaisam ruan happen. Adiri kalbla the negotiate ni rakam pakto ase instead of mamlar up to another 5 million out of the trust fund alsum kadama kosokos. So ayida I guess ayebla da katmok alsel tial liosang ang rigidel ora so clear gire la future mo apo amokte gargida amlo omru laigal toy mo mangarger and melong sera other velo musea tial liosang ang rigid or sera other velo laigal dos per whether in school or hospital mududir ayemot mag yagid olab lo sera other velo sea amokte gargida mo hindi ko muna sing gidel alzheimer era drabla mga bugul gidros pe musura other velo sura Comme sur le Presidente, comme l'État sur le issue la cyber security, et l'État sur le issue la financial, comme l'amnar say the comme outside the ya happen. And then dire ka kora mal kora official lom so del mel wasi. Kora ulkom ko comme sa tra problem si para finance. Kadam tingala semlo impact ta payroll. Di nga kora amne nature tial problem ang to kora amne atta kara kaskrel tiang. Was there any sensitive information that was compromised? Le information mlame wasi tiang ulmu ora wal trustera last week e margo dia kamadangalin mo mong disera al ultime la omro suludo ito ay sa public wasi moria issue ACH makadamo print that check that's one. And number two wasi so other nga siya other masal ay ka to ngel wasing they constantly ngani attack al mora system ditial kong mal kong kotom la happen in such a long time kam kara most modi sige the president. So dim understanding nga tel system rig gidam na sing ngari backup ri ngara cloud. So sel no ser la finance wal restore egal information and then ospera cloud em lo degal si rulil el fast enough el mosel lowrior el tekkera ser electronic transfer egalo duderara se ramja se el sistema wal bigir el shutdown in lo si lo speri el mutrol gisrabes. That's what happened el el tiro wal egal ransomware egal bulo asing tuwal asa si mo da se lo speri la kam hara ortir da se lo penen aiga dorense wa hospital mga namo to happen na blo amrigel di era tia wal first merigid awir gid ngari backup rigid. So what happens is you go remotely and then ding no da kalse logisi in time a payroll the other ministry of finance and artiam Bereng agir mo next press conference agir the statement tira detail was what was compromised. Adi ko donglia cellular ising merida was basically tiaba what the erasing and move to restore. From the backup. Leng cellatura cellula sim number da se los penitia. Wal giram lo top giram hara tira open it. Yeah. So just quickly, so basically we're back online. We're back in 100% operation. All I know is that they're trying as much as possible to get it back online as soon as possible, but not a date yet. Okay. So, Kora di
explain was saying ayawa wal tablo room rablid teli Dios issue claro nga alsel teli mo ablam ases me dros perin di sia dros perin a pekal sils dros per teli mo room din degal sal البيت هذا the global replace teli mo room it takes some time ديك so dilo se tara agire del helper other rogul ngara government mo understanding what the dangerous agal email till the receive ngire del mondo se tial email el me tianga le chirmet el app sometimes it tegam sada tol nda so sen wil tolo bet aga fe ge del email sen opening yat mul atakara system man partara sel overall ok seragi mora JCM tam sadari ngire mo training el rogul other ospera system المهم se magrar identify laga malga yadan malga greek like it seld open agal email that's how they come in degal ngara mo ngara flash drive ngara virus ni that's that's not necessary email mal di email accidentally open in lomda so se te agora sadar maral toy alo ben ngari obangel degal en implant hemostat al atacar yidma sometimes in dim del mo de gamo dangani de galora mro a certain time el sorir en on ngora interesting etemle happen reserve exchange anu tragan pakta maybe it's totally coincidence and thing instead of maybe it was time I mean yeah other make almost say there it's kind of odd that it happened there said el chance kida exchange anu tegira tragan pakta but so el presidente annexa question a director la police Levit because yung ka kordio reng sa to hindi nila ako official word lo asi reng sa police director mle submit a resignation ngin but in fact ang adir on board as a director mang siya ko din wa comment ko official comment kasi kang dir ka on board sel resignation ngin yung resignation ng bagarang there still I think I'm level attack na the resignation is invalid and was submitted to the wrong person. I get diluvice. Diriga malmol malorior in a capacity as a director. Ding he's on leave without pay. El di was last time. The acting director, Mr. Sangabong, Chief Sangabong. So that's siya latest and ela sel babiera even though unofficial ding wal ko ramle express ra sel sentiment rin lo saying sual mo mregal low rio mang ding kaum le ti wal mregal low rio mang malamol malangar obis say dia later Dimla Calvera, later of course Nora Vice President, understanding that we have, I was saying, so I'll continue help brigade. And baser saying yeah, so I'll help brigade, and there's no reason to change what we have. Kita ba mesra was saying. Ngara kadam la remur ser al mel merelang ngara se continue mru el help rabla police sea abai do meserim akmadero sea a media mal sobre a bol mrek mi gadra bol atagari sobre lora di ngaga mesero se ngara se ruli el help rigid raurere rabla police mo la urere man aya bai gumes agumra na segel progress el blada megen merelang gira del melmol es el continue mrul even though he's not here in the capacity that is benelang marerongil acting el del melmol rotator tir more experience tir en yo me segel overall el policies el gira del no mesra al sabla police el help improve a delivery service rabla police so Suna presidente since ang ating acting director
tegal terul bulis at chief ngiramang yor. Ngang isel guys ra ngele AKA anti masubo dele mil eleva dala Chingpin hotel. Sa mil kwati update ringil wase yung tirgel adal the assailant or the perpetrators kada malam tir kada malam arrested tir or simil kwati provide update say. Malungil yung sabi sa earlier ako nga idim lak to sa ngalet chief ng ramangyor kaya PI or kita bla police at time pero litering bay po kadi mos mo disel sa els modir for now. Tuta cambias mi tuta presidente Selgay sama diri actively under investigation. Waya tokar other involved ringi mo kata malala udol dire. Hindi el at time ng bring ringi na determine ko sa at tamla outside and mate dimla silbelaw. Ding continue malala udol ringi so al boring up is update ng sa elmet to na audio real time. Andi ang Taiwan real time. Ang YC. YC nge tilo para couple of days ra ng hospital hindi mlengil haraw tiket ngil mo ra. Guru outside. Sulang chief ngani ang question ng almar pulis so mat ngani at ko black friends hindi so kadi confirm kami lang already not to kada mo tirkel na radrak test ngorsel issue na ni tirkel ko tamlo tiket tamle 6 ngani tirkel trinlo mereka tamlo ra rehab at ko gureng senya wasi tirkel ko tadim le place tira rehab luguk tim de to hindi tim lakal actual ball through ra rehab program el at dir ka ngara police force even though tamle ko ma rehab hindi tim lakal rehab simul comment to girel say Nga kasole tangibel mere at ko la media la ko information ko mamamrut ra urior mong rehabam lorni mraim lorni rehab during ra rehab et modru ra testing Malila kan mo lumbre kasi aldo kasi ang 180 days ra pilotal mo ra testing. To la testing sige after 180 days sa dili pending dira alber mo kasi lo ang ara teteli tiutel positive dia atomdas so kalibro negative mo ulto a director abla buli sa mil team mal mo no sulang chief ni ramang yor update akari ka mo ra minister state minister ngel kali gan karali lanim lo interview ra opok commissioner manoni akmil sara postra from the office of the opok was saying ngar limit raw hindi ko sa kumlar belaw, kumlar afici, kumlar kaya limit, kung may courtesy visit. Kasi di update rikit ra aurior ra oppo kumsel transition ngin merablur belaw. Ang saule, Mr. Sole. Hoy, yung limit eri courtesy terum, nangu ulmer kier belaw. And in the progress lang to sa diwa misal moving to technical office timber of move. And then ko to basically house hunting for the staff will run me. So he anticipates by April, May, full staff for Tiram Nambi. So, tangara underground lang yun, kung mga jazz para pitak to sila tangal tilim na haya ang luwan na ang rubelaw. Ngayon nila lina muler ko mula staff ng kalatalaran bitangak. Hindi nga tangal tiniya lina mo tangal government, mga process. Mang help rin ito out ay galugulo. Ito ko yung mga report rin ba si Pan man malaya na process and deal with the government may lula housing. Magyang at yan nila time may nila na sige ito lolo nila is the groundwork, mga technical aspects of whether movement or staffing in may. Sula Minister, kasi aman maldi briefly explain was sa lobbies ra Office of the Pacific Ocean Commissioner ang ngara lobbies. Dahil bay kulit at kung yung sanggal former okay. supervisor alina mo yung Saudi lobbies. Sula. Mr. Victor. Matututa Mr. Solea ang era boksodi obviously medic so this process ra movement ra obviously mervelang bollo takal mora ada tumon mestri lo maestra ang rumude ko sa trilang aram tangara sa lobis so
Sera velawal da se the mo hostra at office. And di way gel bekal regional office ma gel UN agencies el gid olgi tirtir so da gel base revela. Marnya da sing host country agreement. Ya part gel agreement ako sing gid that provide certain things. Ya ba social gid that provide ring office. More ocean Pacific Ocean Commissioner. Office tiril ang Marcel office ra office ra Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment ngarang ro. Also mar ada ministry lo mais ra ro mo dal musois bersegi del office se arrangement ra government ra blur belau ma Pacific Island Forum lo ase the provider office. Ese ya office el digilo el ministry ya office ra Bureau of Environment tam lamu bol mora sel building el gid ngara esa ngar bitara Bureau of Agriculture. So say our arrangement movement till Mervelau why they're here. And I get book the will give them Telobis. Telobis ra Pacific Ocean Commissioner awal lo mesa tora regional policy ma ocean governance. Lo real lo bungela igalbek kalbelo. Digi del Dital Pacific ang area such an office. Masadra ocean. Ya bekal blura blul ada lubang regional blul ada dia wai say kid. Kita madengel pasya under UN office Secretary General yang ari sel direct position ra ocean envoy. Masyawal ko lingkar gid el mora tagid el Tora oceans under the UN. So digid el tanga, digid el imol Pacific region ang aning sige del office wal lo mesra governance ra ma tora policy ra ta pero medelo asya ablu adio ora al morsel 200 nautical miles kada medel pasya tokol resources ra da across boundaries ra belu. So in order to effectively manage the resources, and get the mesra regional governance and policy. Ulma President Vips ma Prime Minister atonga Mil Eliselwan na initiative the modern causing unlogging Blue Pacific prosperity with the aim of 100% ocean management with a minimum of 30% protection. Siya do mesra causing one initiative sa the laurel of Bongela Ocean Commissioner malmol malisi ringil malisi atora Ocean Conservation and Management ra Pacific. So Hindi quickly So ma obvious ra Ocean Commissioner el ang artiang mar support staff ni the key staff ni ang artiang lang. Dital imol staff ang artiang gigid lina Alarwelo. muler masabalu. Enge position niya musing Ocean Registrar or something like that. Yeah, Ocean Commissioner na may. Yeah, staff niya legal transitional may. Officer opo ka dili ka report under Pacific Island Forum. So ngani kita process dili ka nung po clear staff for tira masabil fully at moving meribelo. Sulang I have a question on Minister Jenkins. Minister, Tial Numerical Sunday, it was Youth Week. And I think it was the first time a school belo amno conduct a cultural awareness week. How was that? It's the first time to put a program together during the Youth Week, so I just want to get your reaction on that. Thank you for the question, Thomas. Actually, it's our second year doing cultural awareness week. But it's the first week in which we coordinated the youth week as well as cultural week together. Brought together. Which I think posed a lot of really great opportunities for our students and young people with a variety of activities that they can choose to attend from both the youth activity as well as the cultural activities. We had to coordinate much more than we were not operating in isolation, but I think it worked out very well.
My feeling for the cultural aspect of it was very, very successful. And I really want to thank the parents and the teachers and the principals and the students for how they went far beyond what our original goal was. And the original goal was just for them to begin to get in touch with their culture. They went far beyond that. And it was also very interesting to see the different approaches they could take. For example, the elementary levels, they combined 4 schools in one area and had a big day of play and fun and dance, as well as a lot of cultural type of activities. The high school took a little different view of it, and they looked at it in a much more mature manner. And what their idea was to look at the different colonial powers that have come to Palau and what impact those colonial powers have had on the culture. And I think that was a very interesting way of addressing it. So, and a lot was learned, an awful lot was learned in that area. So I personally enjoyed it immensely in going around and seeing all the different activities. And I hope the parents did too, and I know the students did. And I'm very pleased. In fact, we're going to be meeting tomorrow with the principals and go over kind of a evaluation of the things which we think went really well and the things where we can improve on or enlarge the program. I also want to thank you for the headline. That's the first time I've ever seen a headline that was positive news about a school. And I thought that was really, really well founded and much appreciated. So it's the hope of us to give children better ways of learning, not always locked up in classrooms. And it was the end of our quarter, so it's a natural time for us to go into some of this activity. But again, thank you for the question and for your support. Thank you, Sulang and Minister Jenkins. Last question nga kamo Minister Obiang. Minister, so akmadanga igel betul press conference ka betul all masadra tugas kogi tiang tugas kogi. As I understand from those information alwasay el March nga Air New Guinea ang angani adu alwasay kada mo metro palu kada mutel ng siya ko kani update diri dal su mangani adu en kada ko rawang arang el girela Air New Guinea. Es el decisión cambios lo hacen momalmol viaja el todo era a lo draskogi lo hacen ngaringa enough customers ngari me kita mending lo hace se oil muy mora port more spending clol ada ameteng el book dirigal tourist el mora a PNC di mo o se smuga dollar tir diga da merenga sulela Australia mila mol mal lol nga seuri gideringi ma president tamna mga datu urtil soria lol mol martia e imora tawil di urtir asing slow recovery and the tol mol mal kay ngesew en mlasab edel mo mesa umil result tra future mang kerdir ko hopeful campus lo ase mo malmol mo continue o renga lo asing improve lo dertir ako dalon la PNC Palau gida diregal al dadu amiral lo ase kada magranya mo kada dilur til wasan sa mamal mo kamiu option el borasia valemi le trigueso para el morasia val sea diregal dulu sperin lo teatrate alla el amo el cook help al subsidize al sugum malumol malo del between our PNC Palau el ngario may gida bepira option na platang el misterir el melasam el gora ol nga seuri gida ra negotiation gida lo panterir ma ablura Australia lo aselo lo mal matiat school. So kamle mention ra lo asya one ra ko factor load factor. Yes. So how is the load factor? Is it going up or what? Magego kile campus. Slow. Hindi ka lang ourself sel gida adra asyo bal asorir mar adra skogi magidara PBA asorir. Magego gil grow alo factor tira ulgo dol intertilwas. Kado mesra improvement hindi na ka lang ourself del sawat. Hindi adol mol marauror ang kadul trokol mo Richard sa gidel. Okay. Sulang. Mr. President, madira sa question nga
Legal press conference. Social budget ngari niya igel lo ngite ko sila bilar moral wa bayra sa iba lama ya ngari sel direk lakalu ng Amora Festival of the Pacific Arts. I see. And that's coming up in June. I see. So, ungkora di several weeks. Ungkora wanga nga preparation na team Palau mora Hawaii. I get Minister of Island. And I know they've been working and preparing. Matige kalt moklo. Abay the question asa other will kalt moklo pasra budget on time. Siya abay. Sulang presidente limle gigit. Anyway, tiga gildi 100,000 tamla reduce number or other mo di kadaman mereka sulir tiga participants el mom tergi del mura ablura Hawaii look kirel tel festival. That's one of the things saying mura Hawaii. Of course, the community say man look forward to look mo take care tiga other belal mo klor toy. Man other Hawaii are looking forward to hosting whole Pacific. Siyang mo nila kaskal Hawaii. In Honolulu. Honolulu, eh? Yeah, Morigal. Convention Center. Yeah. Sulang presidente limle gigit akari ke saura bekla ta kalore. Yeah. Man surang gambes man bring surar bekla de bok pasa igal ukto tira ukto bet sil tira al sils. Gidam da setriga am shura قبل من تريدا روغوي مقد مال مرنا ويل هابي بوردر مورتير تيال سيل سرتير متيا روغول اوك for this last week for today bordera Carter Miralbo kangara customs and biosecurity triangania Tiffany Casiano kangara Angara Elementary School ka amodong liya ta ngania Fila Wasisang kangara Coral Elementary School. Actually, Tiffany, a principal Angara Elementary School. Direk ngania Rayleigh Hideos ngarar Elementary School. This must be the Teachers' Day, huh? Direk Edward Iratrang nga principal ngara long Elementary School. Okay. Yeah. Marlon Tuti, Bureau of Public Works. Madrigal Clifford Kinsang, Bureau of Public Works for the equipment. Congratulations, happy birthday. Dios se lo makarta lo mol mo makarta tirigang marbek la other belaw mabluwa blue belaw. Wal msulang ma uk druten mera erut sande.